Ассалому алайкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Инак дарси имрӯзаи мо русӣ-тоҷикӣ гуфтугӯ, приглашение, даъват. Яъне дар ин дарс мо бо шумо он ибораҳое ки барои даъват кардани ягон шахс ба забони русӣ лозим мешавад, ҳамаи онҳоро омӯхта мегузарем. хуб, агар шумо дар канали мо то ҳол обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед ва бо мо забони русиро омӯзед. хуб, рафтем. Войдите. Войдите. Дароед. Садитесь, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Марҳамат шинед. Прошу к столу. Прошу к столу. ба сари дастархон марҳамат кунед. ё ки набошад ба сари миз марҳамат кунед. Приходите, пожалуйста, к нам. Приходите, пожалуйста, к нам. Марҳамат назди мо биёед. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нам. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нам. Марҳамат ба мо ҳамроҳ шавед. Не хотите ли потанцевать? Не хотите ли потанцевать? Майли рақс кардан надоред? Не можете ли вы провести с нами сегодняшний вечер? Не можете ли вы провести с нами сегодняшний вечер? метавонед ин бегоҳ ҳамроҳи мо бошед. Разрешите пригласить вас на чай. Разрешите пригласить вас на чай. иҷозат диҳед шуморо ба як пиёла чой даъват намоям. Разрешите пригласить вас на свадьбу. Разрешите пригласить вас на свадьбу. иҷозат диҳед шуморо ба ҷашни арӯсӣ даъват кунам. Пригласите ваших коллег. Пригласите ваших коллег. ҳамкорони худро даъват кунед. Вы получили приглашение? Вы получили приглашение?
шумо даъватнома гирифтед? Простите, что помешал. Простите, что помешал. Бубахшед ки халал расондам. Извините, почему вы здесь? Извините, почему вы здесь? мебахшед, барои чӣ шумо дар ин ҷо ҳастед? Я ищу своего друга. Я ищу своего друга. Ман дӯстамро мекобам. Не беспокойтесь, пожалуйста. Не беспокойтесь, пожалуйста. хоҳиш мекунам нороҳат нашавед. ё ки хоҳиш мекунам албатта хавотир нашавед. ин тавр нест тарҷума мешавад ба забони тоҷикӣ. Он хочет немного погулять на воздухе. Он хочет немного погулять на воздухе. ӯ мехоҳад ки қадре дар ҳавои тоза гардиш кунад. Сообщите ему о нашем приезде. Сообщите ему о нашем приезде. ба ӯ омадани моро хабар диҳед. Не говорите, что он искал нас. Не говорите, что он искал нас. нагӯед ки ӯ моро ҷустуҷӯ кардааст. Я давно мечтал побывать в Таджикистане. Я давно мечтал побывать в Таджикистане. ман кайҳо боз орзуи дидани Тоҷикистонро доштам. Я много слышал и читал о вашей республике. Я много слышал и читал о вашей республике. ман дар бораи ҷумҳурии шумо бисёр чиз шунидам. Прости за опоздание. Прости за опоздание. барои дер монданам узр мехоҳам. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо дарси мо ки приглашение яъне даъват ном дошт ба охир мерасад.
ман фикр мекунам ки шумо аз ин дарс он чизе ки мехостед ба худ гирифтед ва албатта дар ҳақиқат ҳамин тавр бошад ва видеоро то охир тамошо карда бошед. ҳатман дар ҳамин таги видео фикри худро дар комментария нависед ва ман видеоро то охир тамошо кардам гуфта нависед. бениҳоят хурсанд мешавам, зеро ки бисёр омӯзандаҳои забони русӣ, яъне шахсҳое ки хоҳиши омӯхтани забони русӣ доранд, видеоҳоро ҳамин як бор сарашро мебинанд, як ибораи онҳо медонистагӣ бошад агар сразу мекушад дигараш ба мегузарад ва ин бениҳоят кори хатост. зеро ки шумо дар сари видео як ибораи шумо медонистагиро, яъне худ медонистагиро дида бошед, мумкин дар мобайн ва охири видео он ибораҳое ҳаст ки барои шумо мисли об зарур ҳаст дар забони русӣ ва барои ҳамин ман ҳозир як санҷиш гузарондани ҳастам ки кӣ дарсро то охир дид, дар комментария нависад ки ман видеоро то охир тамошо кардам, ҳамин хел ибора нависад. бениҳоят хурсанд мешудам. ман бо шумо Лутфулло Илмуродов будам ва агар хоҳед ки забони русиро тез омӯзед, ҳатман ҳама дарсҳоро то охир тамошо кунед ва албатта барои дастгирӣ, барои пешравии мо як лайк ва фикри худро дар комментария нависед. Хайр.